président conseiller municipal ao anatin'ny commune urbaine Tilara 1 nifatantenako. Ambarako anareo longo ho antsika ao amin'ny commune. Faly miarabatsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy. Araka hitantsika vidéo fanokefitsy nataon'ny Andriamatoa Razatondra zay président conseiller municipal ny tapitanana ny Toliara zay. Zareo avy amin'ny pro-cité-ny sy pro Serge Vital manko no maro anisa ao anatin'ity conseiller na ny mpanolo-tsaina tapitanana ny Toliara ty. Ho jerentsika misy kokoa mahakasiky ny fanokefitsy nataony zay mahakasiky base Toliara sy ny raharam-pirenena zay fa andeha alohantsika amin'izao fotoana izao vaovao mafana miparitaka mitambazotra serasera izay mahakasiky ny mpanao gazety Francis Ramanantsoa Mahasampo, mpanao gazety izay nantsoiny fitondram-pandrakana fa ho gadraina satria nanao direct tamin'ny raharaha base Toliara teny an-daboy. Mampametra-panontaniana zany ho antsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandaharantsika ty hoe hadisony ve ny manao ny asany raha ohatra ka hoe hita misy tranga misy amin'ny firenena ary tokony hajao ny zo ny mpanao gazety ry mpitondra-fandrakana. Zony zany rehefa misy tranga misy dia anjaran'ireo mpanao gazety ireo miakatra na mandeha antsehatra midina eny antsehatra maka vaovao, na io misy aza manao en direct ary misy ataontsika manao recording zareo na zareo maka sary fotsiny na maka vidéo de rehefa avy eo mi-partage zany vaovao zany. Mampametra-panontaniana antsika rehetra ary voatsila koa reny raha namana Francis Ramanantsoa Mahasampo ny tafatafa tamin'ny solombavamboaka sy teny andrena solonaiko mahakasiky ny base Toliara sy raharaham-pirenena amin'ny akapobean'izay. Fa ina loatra izy ve mafia na mpanodikodoka volamena lasa vy sa mpanao kolikoly na mpandany vola mpanjakana ka natao ohatran'izao ny zava-misy izy mpanao gazety amin'ny asany zay ka tokony hajaina reto polazy toboko vavy fa troatran'izao ny zava-misy mbola zakatsika malagasy ve no iainany amin'izao fotoana izao ty. Aiza nareo vahoaka ny Mazenga, aiza nareo ny vahoaka ny Diego, aiza ny vahoaka ny Tamatavy na ny vahoaka ny Toliara indrindrindrindra zany na ny Fianarantsoa fa indrindrindrindra ny vahoaka ny Antananarivo renivohitra amin'izao zava-misy izao. Tsy ana Toliara ihany mahakasiky ty base Toliara ty fa jareo nareo ihany koa ny Lavany, jareo nareo ihany koa ny Nosy be, tany, nosy, ravainy reto mpanambola, ravainy reto mafia reto. Tsy voatanisa zavatra ravainy reto mafia reto amin'ny firenenantsika. Raha hitantsika ne ohatra zao ny mpanao gazety maro ne olona maty amin'ny resaka fanaovana gazety zay. Hitantsika zao ny ady amin'ny Israely sy ny Palestine reo ao Gaza io maro olona maty satria misy olona miditra antrehatra mihitsy resaka fanaovana gazety zay amin'ny asany, maty amin'ny asany. Manao direct izy zany na koa hoe miaraka amin'ireo miaramila reo maty am-perinasa hitana Afghanistan rehetrarehetra rehefa misy ady ny mpanao gazety manana zony izy haka zay vaovao rehetrarehetra amin'ny toerana zay misy tranga hitany mahakasiky raha rahapirenena zany. Iny ihany moa no antsointsika hoe tany demokrasia tsika nefa hatram'izao tsy demokrasia. Herim-pamoretana misy amin'izao fotoana izao ka mbola iny foana no andrasantsika amin'ny zava-misy iainan'ny firenena, iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Andeha alohantsika hiverina amin'ny zavatra nytenentsika tamin'ny voalohany teo fanokefitsy nataon'ny président conseiller municipal ny tapitanana ny Toliara zay Raza Tondraha zay. Dao ary hojerentsika zany fanokefitsy nataon'izay fa azadino hatrany ny miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika matsaratsara zavatra izay. Inona foana nandrasantsika ry vahoaka malagasy hiandriniza antsika ty raha tsy mitrangana amin'izao fotoana izao. Fotoana izao mitsangana antsika rehetrarehetra averitsika ndray na ana vahoaka na Toliara, ana Diego, Mazenga, Tamatavy, Fianarantsoa fa indrindrindrindra ny vahoaka kapitaly Antananarivo zay. Ao anomboka amin'izay tsika voalohany teninay dia miarahaba antsika longo iabiaby a Toliara eto. Mankahery ary mirary fanasitranana ho an'ny longotsika tan-daboy eny zay nandratsy mirary
fahasalamana ho anareo. Tao anatin'ny fitiavan-tanin-draha zany nanovanareo ny fanohoan-kevitra izay ho nataonareo tan-daboyeny fa misy moa zany ny sakana de tsy tanteraka ilay fanohoan-kevitra. Mahakasika ny ty fasy mainty mampifandrivotsy toy. Misy sasany milaza fa politizieva ilay fanohoan-kevitra tsy fanenkenany fasy mainty. Laha amiko manoka tsy mitombona zay. Ny antony tsy mampitombona azy, inona moa zany ny crédibilité ho azo amin'ilay fandohoan-kevitra amin'ny fasy mainty. Démontrez-vonareo aminay fa anana crédibilité politique zany ny fanohoan-kevitra tsy fakasitrahana an'ilay fasy mainty. Satria mitono anaranareo, misy olo ny détaillevanareo, misy sénateur ao, misy député ao, araky ny filazanareo azy. Mahafantatsy zany laha amiko manoka fa isiteny Randrianasolo ny aiko zany no manahirana anareo amin'ny tanatsika Toliara Toyeto, de ciblenareo manokana zany mizize mihitsy zany nareo fa avy amin'ny siteny Randrianasolo ny aiko zany ny nahatonga n'le olo maro nandeha teny Tandaboy. Fa zaho milaza aminareo fa conviction ny besiny maro io. Conviction ny besiny maro io fa tsy asaratsika ny siteny Randrianasolo ny aiko. Ary ty raha mahagagahy fa manino siteny Randrianasolo ny aiko avao ro manahiranantsika amin'ny tanà Toliara io. Zaho ndraiky te hanaho zao hoe misy mission ve anatin'io district ny Toliara io 1 io ao hahafahana mibriller le crédibilité ny siteny Randrianasolo ny aiko. Vahoaky tsika amin'ny tanà Toliara Toyeto ao anie fahitako azy samy mana ty safidiny. Fa matoa isiteny Randrianasolo ny aiko ny lany intelo ny antoana. Dikan'izay tsy ho voabrilenareo io. Matoa siteny Randrianasolo ny aiko lany tamy taranja zido io manarana Afrika. Iny mitanjaka azy président vazahareo tsy adala sanatrian'izay soa ny fitantanany. Matoa ny lany ndray mandeha ndraiky lasa de manday izy zao. Mbo miampy lany ndraiky am zone 7 amin'io taranja zido io ao. Marina fa tsy size any siteny Randrianasolo ny aiko ty raha resahy toa. Mampipolipoly ty anarany aho hanaho zao ndraiky kia nareo hoe mitsiriry azy aho. Raha zaha tondraha tsy mitsiriry, olo mpanao politiky tsy crédible zany. Fa lafa crédible koa isa po aho. Matoa ny lany zao tsy raha niaradia amin'ny siteny Randrianasolo ny aiko haintsika Toliara etoa zay. Manaradia azy aho androany satria safidiny Toliara io. Respectevatsika ny safidiny besiny maro. Mirespekte an'izay tsika. Tsy misy olo lany intelo miantona zay. Avelako. Misy ray aman-dreny bevata amin'ny firenena toy etoa. Président Didier Ratsiraka. Président Didier Ratsiraka ny laza fa tsy mety io fasy mainty io. Misy radioactivité io araka fanazavany azy. Re ray aman-dreny rey manana teknisianina henjana be rey.
Ray aman-dreny rey fa maro ty lalana andalovana ka na tsy anatin'ny domaine zany le raha manana renforcement de capacité automatique ny fahafantarany ny tsy mampeta ny io fa sy mainty ary mampisy cancer hoy ny fanazavany président Didier Ratsiraka sy raha zaton-draha milazana zay ankasety zay hitatsika any hitatsika amy video mandehandehana tamy fotoanandro hasy VM nisy longotsika olomboafidy amy tanatsika toy eto nilaza tamy voalohany hoe tsy mety io fa sy mainty io misy tanà baka morombe any ziska ia tsy mampety tanà io zany ny fitandrahana ny fa sy mainty tsy haiko tamin'ny fotoanandro nilazana manahaky reny mbo ny fasy foty vasa hita amizay na ny fasy blé fa mety ndraiky ke i androany fa fasy mainty ho any zay milazan'izay fa tsy eto aho mivola hoe misy anaran'olo ho tonona anatin'izay ao zay ny raha misy tsika avao ny sensibiliser olo fa hoe tsy mety io raha io ny vola tsika nanao descente ziska varatsany hoe tsy mety io fa sy mainty io mandeha mihainao manjery zany fa tsy mety lay fa sy mainty tsy haiko tsy misy mivola amizay tsika hoe manamafy ny raha volanitsika ny tsy fetezany io fa sy mainty io androany nefa tokony haneo hevitsy tsika amy maha olomboafidy antsika mety ve le fa sy mainty sa tsy mety zay fanehoan-kevitsy miovaova zay mampisaviritaka ny le sain'le vahoaky zany hoe ny mety tsy ny mety hita amy voalohany de lasa ho mety ndraiky ke ila fafarato tsy amiatsiny le vahoaky fa nitanjaky zay tsy fetezany zay zany dia tinanja vahoaky reo haketo satria zay ty raha nambara azy voalohany misy pitariky eny tsy manino mivolanara raha lahiko iny teo rakotovao aho fangata teo rakotovao mpanao politiky sa olomboafidy mety milatsaka avao i amy fanasoavan-tanindrazany fa tsy de hita sehatsy loatsy amy fanaova politiky na fanehoan-kevitsy politiky misy teknisianina hoy ny fampiresaky taminy araky ny filaza ny raha lahiko teo rakotovao atandroky ty anara ny tsy fetezany raha io ao tokony halamy ny fanjakana zany io fifandrorita manenky sy tsy manenky io zany nareo moa misy mikaiky hoe ndao hifampiresaky amy tele hanao débat ndao ary tsika hanao débat la ilainareo zany fa nareo avao ty nahita cahier de charge zao ao nareo avao ty nanao kory amy raha zao ao de hitanareo fa tsy manahy raha ao zaho tsy mety oatsy milaza hoe ania ty marina amile raha fa kosa mba mila henoina avao koa zany le hevitsy ny hafa tsy mandeha sens unique le raha fa tokony samby henoy zany ze hevitsy tokony henoina anatin'le raha zay zany ny mahakasika an'ireo fa sy mainty reo tsika avao ny vola ho teo aranobe iaho hoe misy raha maro tsy tokony ho trandra tsy tokony ho simba ty anatin'ny raha io ao hoe tsy tokony ho simba moa zany fa tsy tokony hoe ho trandra fa laha vo mikitiky an'ireo zany laha hitrandraka an'le fa sy mainty lasa mikitiky an'ireo hazo voajanahary sy biby aranobe ao enkena le fifanantona
fa mba tokony nananovana azafady koa aloha mba ampanehonareo hevitsy koa le andaniny zany. Ty eto tsy misy olo malay ny resaky fampandrosoana fa lafa mampifandrirotsy le raha tsy zay. Mba exploitevonareo moa zany manino laha tsika te hampilitsy anatsika hiasa zao, manino tsy exploiteva 1 million mètre kiba io gaza mahaboboka ao, manino tsy exploiteva io hiasa anatsika zao sady mampilitsy bola an'le fanjakana. Mana cimenterie tsika, manino tsy exploitena zany zao. Mana pétrole tsika, manino tsy exploitena zao. Misy longotsika tsy anasa ao mihaly volamena, mbo mandalo procédure sarotsy zany ny fihalia volamena fa zay afaky mitandro. Ka laha te hampanankanana vahoaky tsika reo tsika, manino laha hamoraina zany le procédure de fanjakana mandramby azy amile vahoaky zany. Mitovy amizay safira ho an'izay manao safira. Iaho ke moa nitserekia laha nandroany nahare iaho depuis nomaly ziky nandroany fa misy débité kea mpanao safira zao, tsy haiko va se débité ike va se mpanao safira zao. Hoy longotsika reo zany. Reo raha nitanisako reo mila exploitena, mila tandraha sady hampandroso tanatsika toy. Fa raha mampifandrirotsy tia misy contradictoire hevitsy roe bevata ty eo. Laha amiko tokony mila fifandamina amizay tsy misy raha. Tsika etoa tonga de misoupçonné olo hoe iano anie nanao io, iano anie nitariky io. Conviction n'olo maro nahoda ka mijuge olo zany. Ary zaho mahatoky à 100% fa tsy misy olo nivoavily reo, fa conviction olo reo ro nandehateny. Fa tsy haiko zay maneho hevitsy hafa vasa ankoatsin'izay ro nivoavily. Laha raha ny hay fanjakana nalamy, ny hay ny force nalamy, ho natao hitia hoe koihonareo zay manenky base tiliara ao, de ho koihe zay tsy manenky base tiliara io. Ho nihentea zay majorité laha zinara roa io. Zay zany akasiky ilay fasy mainty. Mitolika aminareo aho longo rairaza amiko fanehoan-kevitsy déclaration tsy toviza mampifandrirotsy io ivolanan-daty ty razantsika. Iaho afaky mamory firazana maro kea zany amy tana io ao. Afaky manao déclaration ke iaho amizay hevitsy tokony haboako. Mahasoa raha va zay. Fa lafa nareo manao déclaration fa volanana isanandro, mivolana amy ty anaranareo fa ka mivola amy anararaza io. Nga firazana io misy hevitsy roe samby hafa koa zany, tsy voatery ho poro avao zany ty anaty toko be telo io ao. Fa misy kety tsy poro. Ka tsy hilazatsika amin'ny anarany toko be telo lafa manao déclaration. Fa volano hoe zahay vory etoatoa dia manambara anareo fa manenky an'le fasy mainty. Zahay ndaty be etoa de milaza aminareo fa manenky an'le fasy mainty.
ze olobe présent eo ro resahonareo fa tsy nareo ty olobe tiliara olobe tiliara nareo fa misy ke ty olobe tiliara maro zany mety tsy manenky koa nyle fasy mainty fa tsy hoe tsika misy présenté olobe tiliara mampalahelo moa misy ray aman-dreny hazo manga zaho miresaka amitsika aminareo razaray kamiko miresaka amitsika razaray kamiko tane faly tane faly tane faly tane faly ananovatsika déclaration iny hainareo soa fa fizivamy masikoro amy ty tanalana masikoro reo tomany longotsika masikoro reo tomany amy ty ho firandraha fa tsy mainta io manino tsika laha mandehany mampitovy hevitsy ino va nareo longonay atoa mampitany anareo fa hiomboka hevitsy aminareo kia zahay laha tena maharary anareo marina le raha mba somary hazavanonareo aminay fa tsy manahaky aho tsy maharaka an'le cahier de charge atoy zao ro tokony de hidetaye hoe tsy manahy io tsy mahafaty io sa nareo zany nareo manahotia hoe tsy manahy raha io afaka apetaky eo nareo manao déclaration iabiaby eo afaka apetaka an'ila raha eo nareo mahatoky ty vatanareo nareo fa tsy manahy ay velany any Corée du Nord resaitsika zao ane fa misy anti an'le ragnon ze olo manodidy eo fa mety zany fa haute gamme zany tsy hitovy amitsika amy tanato etoa ia mitsika ty hina fanafody ia mitsika ty hizara fanafody tsy hampanahy antsika amy raha ao nareo migaranty firy d'emploi ndaty hiasa anatin'ny raha io eo mba maragnonareo ahy hoe firy 1000 personnes d'emploi ndaty hiasa anaty raha zao eo ary raha ao asa ino manevre ino va io sa machine ty miasa ay soty mba ho hainay nareo le manahoitia hoe hiasa iaby anaky toa iaby manjary tsy anasa raha nivolaniko teo taloha rey angatahatsika amy fanjakana nareo longo mitovy raza amiko tianatsika matamata miriakiny manino zao tsy resahintsika baka iny eo ho mpandaindaty tsy hampisy accident manino tsika tsy miresaky zao ndroa baka iny henany iny lo voroky teo Saint Augustin ao tsy adiatsika zao manino tsika tsy mamonjy longotsika amy tany faly volaniko masikoro amy fizivaty ao mandeha miareo any tsika hoe ino va ralongo fa tsika kety manahotia hoe tsepatsepaho nareo rey ho gadra nareo avao keny ty hitany ke lafa bakeo lafa gadra anantsikareo lafa gadra longotsikareo tsy raha nanjiva reo tsy raha nanao ino reo fa haneo hevitsy nareo kety mampirisiky kia sambosamboro any ho gadra atsy afaha fady zany reha laha gadra tsy afahany ia ze haneo hevitsy eny reo manitra riha laha gadra eny tako angamba fa tsy fanehoan-kevitsy ray aman-dreny ty fanehoan-kevitsy manahaky zany nalainareo ndaty bakao niresahinareo ndaty bakao hoe resenareo lahatsy olo bakao fa tsy nareo ke manahotia hoe sambosamboro reo atsy afaha zay ke ty raha mahafinaritsy anareo zany amy ty maharay aman-dreninareo zany zay
tsy manana tsy ze diso zany nareo fa atsy afa ary nareo avao zany ty ray aman-dreny amy tana Toliara io ty habe maro ty ndaty be ao maro ndaty be ny ty ao maro ray aman-dreny ty ao tsy soa laha nareo ray aman-dreny enkendeko tsy misy mandany ny maha ray aman-dreny anareo fa kosa tsy tokony hoy zay zany ty hampirisihanareo an'le olo hoe gadragadra ho any reo eka fa tsy haiko moa fa izay kea vasa ty mety aminareo hoe gadragadra le olo tokony mba ho hentea zany ary tokony ho henoina zany longotsika masikoro saky ho volany moa reo fa zivako zany teorakoto vao ty tariky andesany aza mikea zany hainareo fa faly antsika hafa tena novanareo an'le déclaration ndaty faly antsika ndaty nahafatsy antsika hoe tsy mahazo mifanao raty fa ny fandravodefo ny fampinindio mifanasarotsy mifanao somonga avao raha ifanao somonga fa tsy raha mampitany areo atia zao ro yahokia zao ro hikontra ty raha mampitany areo veriko fa ty raha manaho zay zany tsy soa eto aho mifona aminareo lonoko masikoro ka nakeo anareo anay ty raha manaho io ka manakeo anay nareo baka roa zao ke laha misy ke ty raha tsy mety ataonareo tsy hanakeo anareo kea zahay fa mbo tana misy anareo tanin-drazanareo voakasikio normalement tokony manampy anareo arakevitsy zahay amy ty raha hitanianareo anatin'ny raha io ao satria maro ty raha tanisanareo voakasiky avaratsany ao ty mpamboly ny détaillevany présidentité niny fambolea amy tanay famelomam-po amy ala eny zay ke naha mikea ty mikea ao longotsika Toliara eo reo ndra zahay tanalana zao keny miandriaky kea zahay tanalanao ka mba nafatsy anareo longo a Toliara ao raha zahay ho antsika Toliara lafa nareo mivola ndaty manao déclaration tsy tonareo rey volanareo amy tianarany fa mba manao azafady lahy ka volaninareo razanay tena manao azafady razanay io ka volaninareo fa hoany zay manao déclaration mifanohitsy amy ty hevitsy tokony ho hevinareo ro resahonareo zay zao aza tsy diso présidentité ny hoe tonga de miresaky hoe milevy aia moa zany ty filevena an'le olo manao an'le déclaration zay raha ilatsika ao
Tsisy tsiny zany satria tsika avao mikilikilika azy. Fa isaorako nisy teny tsy nivola raza. Fa sasany zao le toko mivola toko be telo. Tonga de miresaky toko be telo. Tsika manao ndaty be vatatsika tonga de mivola anaran-daty. Tonga de misy heviny zay laha tsy mifanandrifa amity hevitsy anao. Vasa laha misy fanontania vasa anatin'ny tambazotra serasera toy atoa hoe ry vahoaka ny Toliara. Ohatsy la taho zay ny publication io ao. Laha mandiniky tsika. Iazy manao déclaration pour any base tiliara reo ro voakarama sa iazy manao déclaration tsy pour any base tiliara reo. Laha napetraky zay fanontania zay. Iety ho ny majorité. Tsika mifakahay tsika tiliara ao. Tsy raha manao déclaration avao tsika laha tsy ao raha. Vasa hampifantaminy ranonahary eo mba mifantary laha tsy ao raha. Ka amiko soa de mbo manafatsy ndraiky raho. Tany faly ho ao tany masikoro. Tany faly ho anareo mpiray razanamiko. Tany faly io. Tany areo ao henteantsika. Yereo tomany ao manao déclaration ahitahatsika ny Théora Kotovao. Ahitahatsika ny colonel Fanampera. Eka nahoda hazomangaina moa nivola hotia hoe ro Fanampera re hore sanatria ty resaka amire Fanampera ray amandreny ndaty fa adala hore rey. Ka la tsy mitovy hevitsy amitsika re adala. Eka zivanao ke moa re ndrasakinao. Ty fananova ho zay moa zany ndrasakinao ho zay re tsy raha de ano loatsy. Fa le raha tena avy anay. Avy ampiay ty ananova azy amilongotsika masikoro reo. Heveriko fa tsy mety. Mila tsodrano tsika. Fampitsiperano amindaty reo tsika. Sanatria izay laha mivola izay atoa raho. Tsy aho ty ndaty mahilala. Fa ty raha mbataka ty heviko zay. Ambarako amy tambazotra serasera toy eto. Zay mahakasika aniny ka de mahereza nareo longonay masikoro. Mahereza ke nareo longonay amy litoraly iny mpamelom-po amy riaky iny iabiaby reo. Fa io ty raha misy de ifandresy andahatsy. Fa fahadiso ankevitsy le hoe misy mampirisiky. Fahadiso ankevitsy zany. La henany io zao resahy hoe misy resaky miresaky ty eo hoe amy tambazotra serasera hoe ireto ty tena mpampikorota de ty sarinay amy présidencité natao eo. Nihitanao ny mpampikorota taia raho. Raha taiety ny constatevanao ahy ka ny mpampikorota raho. De taiakety ny constatevanao anisy teny fa nampikorota tana Toliara io tsy teny. Ary laha tsy teny fa ny mpampikorota tana Toliara io ny 3 mandat. Henany zay laha resahinao misy bera criminalité ao, tsy haintena ndraha azo rano na tsy azo rano ny tena. Fa laha roanina nanao zay le tsy ny haiko ty nifandehany. Zay ty azoko ambara aminareo longo iaby ka mety tsy hitovy hevitsy aminareo aho mahakasiky iny. Laha misy nahatafatohinanao amy ty raha niresahiko etoa
tsy fitovian-kevitsy zay. Mety tsy mitovy hevitsy aminao aho zay. Teto tsisy tsiny. Fa fifanazavandresaky. Laha misy resaky diso ataoko, olombelo koa aho mety diso ty raha ataoko. Resahinareo ke aho amizay fahadisoa tokony ataoko. Respektevako zany. Respektevako zany. Laha ohatsy ka misy fahadisoa hitanareo de ivolananareo aho. Fa laha nareo ke diso, tsy maintsy mivolanareo aho. Tsy maintsy resahiko nareo. Sa eto manaraky rendrano. Ny vola longotsika voalohany raty fa sy mainto. Ny vola président Ratsiraky raty fa sy mainto. Ary mbo mivola kansera koa i. Ka tsy maintsy matahotsy le olo. Mitebetebe le olo. Omenareo assurance zany olo reo. Fa tsy hikitiky zao, tsy hikitiky zao amty raha tsy toy yareo. Omenareo assurance olo reo fa tsy harary. Zay. Tsy misy malay fampandrosoana. Fa mba miangavy anareo kea zay mba raha nitanisanareo mba exploitevonareo. Hiasan-draty maro. Zay zany ny azoko ambara ho antsika longo iabiaby, zay no ela, zay no fohy. Manaraky zay hiresaka ny commune kelikely aho. Président conseiller municipal ao anatin'ny commune urbaine Tilara 1 nifa tantenako. Ambarako anareo longo ho antsika ao amin'ny commune. Laha misy ty fahatara ty karamanareo na tsy fiboaha zay raha tokony hiboaky mahakasika drala anatin'ny commune io ao, lazaiko aminareo fa ty côté-nay fa vita. Ty côté baka aminay atoy zany fa vita. Fa ny délibéré zahay alina andraikitsy anatin'ny commune io ao ho mpampidibola sy ho mpamoaky drala. Mpampilitsy drala sy mpamoaky drala. Fa vita ty anjaranay. Fa nivoté an'izay zahay. Ordonnateur de crédit zao fa nivotevanay aby zao. Procédure angamba ro mahatara azy fa tsy baka aminay atoy sasy. Tao anatin'ny session extraordinaire ndanianay an'izay. Fivoria tsy ara-potoana tanatin'ny 3 andro. Sady nandany le organigramme zahay. Nandany an'ilay ordonnateur de crédit misy mpampiboaky drala de misy mpampilitsy drala. Zay aminareo longonay amin'ny commune ao. Na fianakavia ze olo baka amin'ny commune ao. Ka mba miangavy anareo zahay mba accélérevonareo zao procédure zao fa mijaly any olo reo. Mijaly reo. Fa anaty ty firevola tsy nahazo karama. Ndra iha zao ke laha anaty ty firevola tsy namia karama, ino ori? Laha tsy tonay kia zany henan'izay tao pampikoronta kia zahay. Zay ke zany ty volananay laha miaro ndatireo kia hoe zahay kia zany ro volana hoe pampikoronta. Zay ny raha ambaranay eto ka misaotra an'ireo longo iaby lahy. Naharitsy hatramin'ny farany
veloma iaby tsika longohona kane mba tsy hanahy aby zay nitratsy cyclone iny moa zany. Iny angatamindranahary zay narary taminy mba tsy hanahy. Zay aka tamy tanà io ao moa zany mba ho raofy malakilaky avao satria laha misy valavo maro kea anio manjary lasa avy amitsika eo kea peste io sanatria izay. Tsy ho soa loatsy amile fahasalamatsika zany. Ka laha mba misy ty raha tokony mba asa atao anatin'ny raha io ao, de tokony mba ho vita malakilaky zany zay fandraofanakata aminareo amy exécutif ao ty manatanteraky zay, matoky anareo zahay fa halio tanà io mba samby honoko tsy hanahy aby samby ho tahin'Andrinahary veloma tompo.